Šansa za Argentinu, dobra prilika. O, nema gola, da li ima penala? Ima penala, penal je za Argentinu. Argentina vodi 1:0. Leo Messi. Ovdje lopte, da vidimo sada, evo Alvarez, velika šansa, Alvarez, stići će to Lovre. Jedan esterac za Argentinu, pokazuje Orsato za odbranu, međutim, nema ništa od toga. Leo Messi, Argentina vodi 1:0. Lijepe lopte, evo velike prilike za Argentinu, čisti to Lovre. I je li to jedan esterac? Čini se da uz žuti karton. Messi, Livaković, Messi. 1:0 vodi Argentina od 34. minute. Ali dalje traje 2:0. A pa kako je ovo uspeo da završi Julian Alvarez. Alvarez, i dalje Alvarez, 2:0 vodi Argentina. Julian Alvarez. I to je sada već velikih 2:0 za Argentinu. Dalje Alvarez, 2:0. Kakva solo akcija, 2:0 vodi Argentina u 39. minuti. Leo Messi, prilika, 3:0 vodi Argentina, a Leo Messi je kralj. I dalje Messi zaobilazi Joška Gvardiola, Messi, evo prilike, Alvarez! 3:0 vodi Argentina, to bi bilo to! Kakav je to bio tango na Lusaelu protiv Joška Gvardiola! 3:0! Messi i dalje Leo Messi, asistencija za Alvareza, 3:0. Kakva sekvenca Lea Messija, još jedno. Za erupciju oduševljenja na Lusail stadionu. 70. minut, Argentina sada već ima ogromnih 3:0.